Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apayon lakay, manguy-kuya-kuy kamot ditan, kaslamot awan parikot mo, ay nawaw. Mas dawak mangkeng ka. Iso bakbakitanin ti tsuram ta kanawin nga da parikot mo. Ay nawaw. Ammom ka din, no anya ti parikot ko. Tanya ko maparikot mo. Tapno ammom, sika ti numero 1 a parikot ko. Ape aparikot na nagtaira may. Sana kasla iti asawa ti karuba dita. Kaslag lang nga utot. Di ka man duro, uray nala at ti kaaruba ako nam tananakam. Nagwapo ti kaungan na. Apay nakitam ti kaunggan ti bagbaga matao. Naglabos iti sangam Ha? Anya naglabos asasawam. Saan kala asadot? Narugit pa iti panagpampanunot mo. Ingka kidiag birok iti pagbiyagan. Saan laday ta agtugtugaw ti aramidam. Ay na, adan sakit almoranas mo. Sasawam mga almoranas. Anya kumamati koneksyon day tayo si saritaan. Masadot kang agtrabaho gaputan na dagsan ta almoranas mo. Awan almoranas ka. Makapasuron ka. Dita ka man langay. Nay, apa yan? Kaslamat di titimpla ti rupam. Ay nawaw. Pagkunamay, madala pa kasurunak, iso na kami suutak. Ay no jak agkamalay. Ada parikot mau. Ket kwarta. Anya? Naglaing kayon, kasano nga muyaw? Makita kla ti itsura ti tao. Amukon ti parikot na. No amum ti parikot ka, amum nga rod ti solusyon na tata. Naglaka. Kuyugan nak. Tainta mga agas iti sabali apuraok. Anya, mangagas. Santa mo ta doktor? Ay, pagbiyagan ti sikap. Basta kuyugan nak tainta agagas. Ay nawaw. Madinsakot timbagam. Ang mga numabisto ta santa apod no mangagas. Isungawan makukwartam. Tadi mo ti ag stroke. Umay kakit din. Kuyugan nak. Data dito sa bali a barangay tata. Anya nga iti aramidin ta. Makitam dagito'y naduma-duma abulbulaw. Kaya naduma-duma aliki daw dito'y bayong kao. Apay dagita bulbulong kun liki daw. Ay naman. I-display ta. Agpukaw ka iti. Umay kayon. Agpaagas. Tada nalaing amang agas dito'y. Kunam. Ay into no may titataaw. Pagpilaham ida, taas siyak betan ti mangagas kadakwada. Kasjay la kasimple. Ay salbag. Pagkwartaan nga agpaisaw. Ang ay. Mga numaduktalan da asaan ka apod no mga agas tata. Pakamuan da kumagay. Saan nakapod no mga agas. Halaki din. Ilugi mong tagpukaw. Unagriyaw. Tapno makaaduta. Ilukaw. Sige man langin. Woohoo! Umay kayon! Amin nga dasaksakit sa gubanit na. Mapunas amin dagita. Babaan itinalay nga mangagas tayo. Magasan niyo kaniti sakit ti tumang ko. Ay, wan, nana, wan. Ay, agtugaw kayo. Ta ilutan na kayo ti apo mangagas. Ay, kadala na makaagas. Kalpasan na. Gumatang kay tumutin iti agas Isaw, ti pang sapsapuyaw. Tapos nagtultuloy ang maikat. Naggapo day nga agas iti sabali apagilyan. Ay, nasamay day ta. Alaman nga rod, kanayon nga min nga agsaksakit ti sikat ko kad.
Alang ron. Oy, pila-pila, kakabsat. Mataming kay amin. Adu ti agas tayo. Pila! Ay, agsip ngutin tata. Awanan ti tao. Anya ti aramidin tayo. Anya pa'y ngay. Agawid tan sa intabilangan no manot tinakulik tata akwarta. Akwarta, dagiti muno. Na, apay nga awagam ida iti munaw tata. Anya tiawag mo iti tawa na laka amalukaw. San din amunaw. Ay, sabagay ang mga no, agbalatak mutla ka data ti mading aramid tata. Kasano amadi ako nam. Kit makaagas mo't at talaga dagiter aramatan tabulbulaw. Ay, sabagay Inton bigat. Mapantamanan iti sabali a lugar. Bilangan taman nga rod no manuti sa sapulan ta iti agmalam tata. Wan, nga milis ta ti para iti agas kampay iday nga aramaten ta. Isungad ado ti bingay ka, tagaramidak pa iti likido apag ilaot. Ariglado tata. Adala ka bingay ko ako mayatan. No, damang di makitam di tabot buti ti agas. Pidutam tapagikanta iti aramida kapag agas. Ay, arigla daw. Ado tinakita ka babasit abuti ti agas iti basuraan. Iji asidag ti balay. Ipapidot kung tuman da jay. Tapno da pagikanta iti nabilag nga agas. Nabirton nga agpaiso ti aramida nga agas. Ado, ti magayuma agumatang. Nalaing kay mo nakapanunot iti pagkwartaan tata. Lalaing tumanan ti mangiryaw. Iti nalaing amang agas. Tapno ado ti umaywan. Wen tata. Ariglado day ta. Tapno ado ti pagbingayan ta kwarta. Agsip ngeten, nagapwam. Anya pa ngay bakit? Indak nagiremedyo ay ti kwarta. Adang arot kwartayo, tatang. Mangtad kay man. Mano abinteng ti kayat mo. Binting. Adayamat magatang ti binting. Apay kidingawan nga anak ka. No sa nga supot abinteng, awang ket magatang nan. Pangalaam mat iti nga supot a binteng. Lukluk kum lata ubing. Sana ka mang lukloko. Irwar mo man ti karga day ta bayong boy. Ala, ingka magluton bakit? Agpaiso nga da bayong mo. Ada karga ti bayong mo. Kita ma. Ada pa'y tinapay dito eh. Oh, irwar mo tamangan tayo boy. Kita akman mapud nung adda tinapay. Adamit ngagpaisaw. Yes! Agsarita taman iti nalapat duro. Nangalam iti gatang mo ti karni ti baboy kan tinapay. Imutang ka kadimanan. Apa grup-grupa nga aguutang? Aha. Seryoso ka makisarsarita kan ka. Nangalaam. Diskarte lang. Iso di mo man ibagbaga nga dalmoranas ko. Loko! Ibagbagak lang dayjay. Tadi ka mat ngamin aggunay nga agtrabaho. Ang madama pagsayatan timbaga mabakit. Dajay, pimanawa. Nagkita kami kanita Taguryaw. Iso ti kadwak anak ti Pordia. Sa dino tinakipurdian niyo. Iti sa bali a lugar. Mo ni Tataguryaw. Saan mo nga mo no nya man ti naramid mi jay. Inton bigat. Adaman papanan main. Papanam, tatang. Inakagbirok iti ado a binting. Apa binting? May mayat anong piso ti birukem sana binting. Kaya kuro niya dita na basta kwarta. Tidakes no saan na kwarta. Ay madin anak ka.
ikanak tumanan iti sangasupot a binting. Wano, sangasupot a piso, tatang. Wen. Di mo pampanawan ni nanang mo dito ibalay. Tap na ikan kanto iti ibagbagam, wen. Wan, tatang. Angam. Kasanungay, no ni nanang ti pumanaw. Papanan na ko ma. Ay nawaw. Damagan yung tukon ko na. No pumanaw, saan ko mabantayan? No pumanaw, damagam no papanan na. Ken, no anya ti aramiden na. Kung tatang, namapan ija CR, inaktuktukin, tadamagag no niya ter aramidan na iti unag. Anya? Ay nawaw. Pila lang kakabsat. Ado ti agas tayo. Adun nyo lang tigatangin nyaw. Tanong maibos da ito. Esos, maawanan kayaw. Sapay nagadayo ti paggapuan ti raman. Dagi ti agas tayo. Nabirtod da gitaw. Ay nawaw. Sige, Wan. Padasan tayo mamatay ako. Mabalin ka day, nga isap-sapo day ta iti bukot kon sikay. Ay, win tata. Uray nyo ti pangisap-sapuan nyaw. Ay, mabalin namin. Ay, mabalin ka na. Basta di win inuman ah. Wan. Una lumabalin nga Oo, ito nga boy. raw, tatano, Tatlo na ako, bir-bir ma. taon. Pag-apros la day ta. Dagiti mo bulbulong. Itapal nyo dagita. Saan amakan? Ay, naa. Ay, akalding mo ay ti tao tapno makan ako nam. Ay nawaw. Isu nga rod, kakabsat. Saan amakan? Ay, isu ah. Lawlawag ma, tadya maawatan. Isu nga rod nga ilawlawag mi ang nalaing. Ta, nasingput kami at tao, kabsat. Di mi kaya timang luko. Ay, kasta gayam. Pasensya kayaw. Kamamok ka na singput kayaw. Sige, nagatang kumutentin la ko yung makaagas. Nakaon. Ano kami mo tanabaw? Tayo na nan. Sa balit ti panagrungrungi ti may sa alakay itay ah. Ay nawaw. Ay, wan nga raod. Medyo pilosopaw. Sinong bata ka dagiti imbagana? Ay, mabigbig mo day jay no makita. Sana ta nakasanglas mo dagiti alakay. Sa akin nakamas. Saan ko ang mabigbig no agkita kami manan? Sino nga taday jay? Ay, wan nga paisaw. Isula ang matanda sa lodsod na maipapan iti agas ta. Di tan pagsaritaan day di alakay. Ituloy ta kidin ti aramiden ta. Kakaisuna nga do ti agpaagas. Nawadwad man ang tinasapulan tayo tangal daw. Ay, nawaw. Ado ka di ti agas sa bulbulaw? Ay, basit nga rodan. Iso nga yung kaagiremedyo iti na duma-duma bulbulong iti bantay. Mga lakay iti adwa klasay. Ipagangom sa tadtadam. Tapno di damadlaw no anya bulong. Paglalaukom taon. Tasyak ma iti mga ramid iti likidaw nga ikabil ko iti butay. Ariglado tata. Ay nagtultuloy na kastoy. Namayat. Ay, saan pa'y anarigat trabaho ko nam? Saan tama banog? Narigriga, ti mapan agaradaw. Wano, anya man di ta klase ti trabaho iti talon. Ay uwin tata. Ay mangagas ko naman. Ay nawaw. Namangagas ka. Anya ak ngay mat ita. Nurse! Ay ke adakin ka day tan atata. Nurse, wano assistant, mabalin lata. Medyo bumasit ti umay agpagas ay nawaw. Nagasanta siguro amin idan. Ay, umalis ta iti sa palya dista. Jado ti muno ako na. Nung ay awan ti muno ako na. Awan ti sapul tatata. Dagiti nga rod muno at tao ti mang pabak ng kadatado ah. Unay katamang pabaknangay. Mangtad iti kwarta ko namit da kayo humit. Ay, wan! Ay, intan, agawitan ta da kwartata. Mapantan to iti sa balya lugar.
Parang ado ti umay agpaagas. Ay kayo na, apo doktor. Kasta, ay, agdayaw ka lukaw. Imbagkat maibagay iti trabaho. Lukaw. Kaya yung matan ti maawagan iti doktor. Ay nawaw. Ado ka di man ang tinabiro ka nyo apiso, tatang. Ado mano apiso ti kahit mo itad kukan ka. Sa nga supot, Madamot basit asupot ditoy. Ikang karot iti basit asupot. Nagbasitan nga supot. Supot ti saglilima kinirog amani. Okay, supot mo't dayta. Di dakdakkel tatang. Diyan silupin, ti dakkel at tinapay. Dito'y tasidag ti tsindaan nga agpwisto tado ti taaw. Sige, tayo rugik manin ti agayap iti tao. Ay sige, tamadamdama, agpila dagiti muno amang tedmanan iti nasaya at agasat. Woohoo! Amin nga da sa gubanit na dita. Umay kayo, tada remedyo dayta. Bulbulong man wenno liki daw. Nga kami sagana para kada kayo. Punasan na amin, dagitin kay marikrik na. Woohoo! Umay kayo. Kahit nakasaganan, ti agas amang-up kada kita. Aha. Da kayo mananadwa. Agsagana kayo, taaristado kayo ita. Peke tila ko yung. Awan lisensyayo amang ngagas, wano alburaryo. Ayan ti bagbagam, akalintegam amang arestar kada ka. Saan ka nga ginlalaing? Kaya't mo ka ditay pakitak pay kan ka ti pamanag na kamay sa ka secret agent. Secret agent, ma'am? Ay, pangasyo ka di ate didak tiliwain. Oray nila ang tataguryo ti tiliwin niyaw. Saan kanyak ta si Muro taklakin ko na, ma'am? Ay, hapay asyak lang ay. Di ka mat pinilit si Murot. Ay, nagbingayan tamat ti kwarta. Iso pagbingayan tamat ti dusa. Ay, sinalbag. Jak, amo kastoy ganti bunga ti aramid ta. Awanan ti ado asaw. Sumurot kayo as tatalugod. No diyo kayat adakdakas ti mapasamak kada kayo. Di kayo agin lalaeng. Nalaing kayo amang loko iti padayo at tao. Ay nawaw. Ay nawaw! Ti panang loko iti pada a tao, kaskala nangala iti bato nga intik ulmo iti bukod mo nga ulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.